etno-urban stil po 4. put, ali prvi put u Banatskoj Bajci, ovde u Gradskoj bašti. Imaćemo 4 kreatora kroz 3 revije. Predstavit će nam se Olgica Velimirova u prvoj reviji, Dušanka Armacki, to jest ja, u drugoj reviji, i Boško Šerbola i Marija Đuričin. Književni klub Branko Radičević osnovan 2001. godine, znači ove godine slavimo punoletstvo. 18 godina, nabrojat ću samo neke manifestacije značajnije za naš klub. Obeležavamo Svetski dan poezije 21. mart, književni konkurs Banatsko pero isto traje 18 godina, svake godine održavamo književni maraton i krajem godine u decembru književni matine. Večeras ovde sa nama su aforističar Vidačić Dragutin, Dušanka Duda Pribišić, pesnik, Dragoslav Savić, Velimir Grubački i Predrag Radeković. Nemoj mi ništa reći, ćuti i samo ćuti. Čemu sve i kuda vodi, ovo su moji sebični minuti. Nemoj mi ništa reći, možda je ovo kraj, tačka na sve tačke, nestali očima sjaj. Nemoj mi ništa reći, znam kakav me bije glas, grešnoj duši lek tražim, vera u Boga možda je spas. Nemoj mi ništa reći, probleme iz pepela dići, točak života, put kratak, samo bi bezglasno pokušaj prići. Nemoj mi ništa reći, ćuti i samo ćuti. Čemu sve i kuda vodi, ovo su moji sebični minuti. Sećam se kada su konji u galopu, prašnjavim drumom vukli taljige. Vladari i senke, nemi na povike, jadnici su bučno branili jadnike, a ja sam bio na strani prašine. Sećam se kada je kolona gladni i smireni, gutali prašinu. Vladari i senke, nemi na povike, blatnjevih cipela su podizali zastavu. I tad sam bio na strani prašine. Sećam se kada je prašina prekrila kockara, idiota, Viktorove jadnike. Život se davio u mulju bezumlja, a ja sam nemo dizao prašinu.